Welcome to Bisaya in Japan. Okay. Ganiha naglakaw-lakaw ko sa Ikebukuro. Nakoy nakitaan bagong store. Alright, let me share Mandarake, Ikebukuro. And modeling spoils sa akong napalit ganiha. Enjoy the video. Bisaya in Japan. Give a thumbs up. Like. Zaku. Ada ko. Random base color. Haro. 800. Daghan nawa guys. Tako kayo. Dako kayo ni. Ito manahon. Oh, mga SD. Ano sa man SD 600 yen. Oh, 4-5 though. Daghan na ni. Nasa sila. 1,000 yan. Ay, nindot. Hmm. 35th anniversary. 35th anniversary. 1,000 yan. 500 pesos ra. Pero asa man ang mga Converge kung collection. Oh. Insay nangita niya. Oh, 1.5 row. Ano pa oh? 1.5 sad. Ada kag mga limited edition gani. Ganda ang perfect grade. Loh. 35,000 cup noodle curry. Wow. 43,000 oh. Unicorn Gundam Phoenix. Mabuang ka nga ni kumani ka. Sus. Kanina mga real grade. 5,000. Mahal din no? 5,000. Tama na siya katong may special na shield oh. Pero 2,000 to 18 freedom package damage. Pero ang package damage ini kay mura mga pag nindot ang box okay gyapon. 18 yung strike na nindot sa ginagawa. Okay, perfect strike. Okay, kani kay bago perfect strike and pila. Okay, let's check. ₱6,000. Oba na mga special strike. Double fin.
Kanyo. Unicorn Gundam green frame color clear. Green pero murag blue. Kita kong sasaga. Ayan. 14. Napala yun, 12,000. Loh. High resolution. 16K. Ano giningan naman 16K. Kani shit 40,000. Shit. Mahal. Ang kani the Gundam base 20,000. Kani nindot 16. Anong 16 naman high grade na tag 20,000. Ichi event limited. Ano sa bear guy. Wow. 65K. Ano ito? Gundam sa ta first. No. Akong gi-collect Gundam Converge. Pila? Unopened. Let's check. Pila? So, you can zoom. Mga pila na 40. 10,000. Limited edition nga bro. 2,800. Mandarake din Ikebukuro. Parko Basement 2. Lahi sa do. Ano sa ni? Zionic Toyota sad. Mode shit guys, look, 13,000 yen high grade. Mahal ba kay lupad ka sa okay, ano pa metallic ni Gundam Thriller 815. Kani kay standard na kits. Loh, sum ni Zeta Gundam Jumbo Grade. Shit, karon ba ko kitag Jumbo Grade? 35,000 yen. Jumbo Grade. Kaya alright. Mga dagang mga rare kits ngayon. Kaysa nangitag mga 7-Eleven. Okay, 7-Eleven Zaku 2,400. Bear Guy kani Unicorn 2,800. Pamina 1,600. Okay guys, 1,600. Ano sabi ni Akguy 3,000. RX 78 2,000. Kani 2,500. Gold injection color. Strike Freedom. Hilig og 7-Eleven. 3,500.
libog. Daghan na ni. Old kits. Pila? 1/8. Ang scale 1,000 1:100 pero paano siya murag high grade dili master grade yung design. Kanin sa ni. Five kabuksud 6,500 oh. Design hilig mga balls. Ball RB79. Pila? 3,000 yen. Ano po? Sobos. Wow. 1.4. Okay. Crimson Comet. Let's check this. Nindot sa do? Hmm. 5,500. 5,500. Pati ulit. Pati ulit. Tarong. Karaan. Kung ano na siya. Frame arms. Hindi magkikuhiligan ni. Ganda man ako So, agi lang ko. Organic niyo. Master grade 2.5. Oh. Sa asam ni. Figure rise bust. Parts. Murag warehouse ini. 3,000 oh. Hilig chicks. Tagal nang ni. Mabu. Ikaw may mabuang ni. Tapos kadaghan. Transformers. Original Bumblebee. Pila? 6,000. Nasa the next edge style. Trigun. 1.5 oh. 750. Nakapal ko itong usa to 500. 750. Okay, I'll get this. Nindot view, no damage oh. One, I'll get this. Okay. Kuha sa ko og basket. Ano tayo basket. Balik ta. Ito magit ang nindot nini. 4-5. Asa man to? Ani ko. Wala. 3.5 mahal EXS. Ano sa try ko no? Mahal gyapon. Mahal gyapon. Next edge style. Ini speakers. Transformers. Ano ba itong mga dagko?
Okay. Okay na, 1.5. Sunod. Ano sa mga Revoltech? Transformers the movie. Mga master grade, perfect grade na ni. No. Let's check. Ano, perfect grade nila na Mark II is 8,000 yen. 8,000 yen. Mark II Titans. Kani HY2M. 1:24. Shit. 1:24. Shiams. Unsa kani kadako? Hala. No. Ang presyo. 300,000 yen. Yan ko na pa'y magnak. Taas. Uy, Suzabi pero ang old version katong version nindot dit. Mega size Zaku for 7,000 yen. Deep Striker 12,000 yen. Ano hybrid kanin nindot. 1:144. Yan ay pakapin Zaku head. Pero 6,000 palit ng kag high grade kanya katong mga gatsa-gatsa na head 500 yen ra. Gasto ra kag mga 2,000 yen. Yan. Okay. Ano ito do? Ano sa mani? Baga. 4,300 yen for this. Okay. Blue frame L. And so special tingnan ini kaya di man makita ang kuan. Picture stud. And so no. Red frame itag 11.5 perfect grade. Kani Gundam as red frame kay ambot kay presyo. Wow. Club MG. Kadaghan. 10,000 yen. Gikan de SoftBank. SoftBank. Wow. Ano sabi ni Gundam base 6,000. Nako inani itong Ichiban Koji. Ang transparent kayong other parts dili tibuok 5K to 5K yan. Mahal. Ang sarong ni mga old figures. 4.5 ang mga Dragon Ball ngani yan ngani speakers mga 66 di lang ta ng 66 yan lang ta kaya mapatay ta sa YouTube
800 oh. Usa lang. Gamay lang, gamay. Oh, 2,000. Dragon Ball. Yeah. Other anime. Kalimot ko pakita niya guys katong gisud og glass. Ano ni? Ano ito? One Piece. Uh. 40k. Wapay kauban. Masir ka book. Shit. 8,000. Shirums. Bisaya in Japan. Kan ni Marvel. Mga hot toys. Duh. Gawa ko doon ni. Pay paint. Kingdom Hearts. Para Sora 20,000. Star Wars. Funko Pop. Lugoyo na ni na doon. 5. Wow, daghan nag Spider-Man gani. Spider-Man ganun 1, 2, 3, 4 racks puro Spider-Man. Marvel. Hello. 15,000. 15,000. 15,000. 15 kayo palit kanin sa ni sila 16 yung kailan ni kailan sa ni
Lego. 11,000. Mahal na sa Lego eh. Hot Toys. 10,000. Kani. Black Panther 12. Ito i-check. Oh, kani. Batman 10,000. Play Earth Sky 26,000. Selena Kyle. Kani. Uy. Shit. 25. Mark 3 battle damage 13,000. Yun sa mga 13 okay. Package damaged 13,000, so mga 6,500 peso na lang. Ini 25 mahal gamot sa Captain America. Oh, Totobok Hero Ninduto Terminator 6,000. 12 inches na siya. 12 inches. Kani nindut sa to. Halloween. Ito i-zoom. Ano po? Jason. 8,000 si Jason. Di lang din ako taste. Mando ko ni. Di ko katog. Okay. Luro. 6,000. Ano nga itong naman to? 6 to create ano yun? 6,000 unopened. 6,000 pero katugan niya 15,000. Ano naman? Ano man? Shield si Hook din eh. Kailangan di kagduha. So 15 plus 6 para naga sa duha. Cyborg Superman. Akong first collection kay Superman ba 3,000 5 peso. Ito 6,500. Okay. Next. 2,000. Kaya tagada ni. Kanaya. Gigda. Apa? Gigda 12,000. Kaning XQ figure affordable ni price tag 1,000, 1,500. But nindot quality. Super Sonico. Kan 500 oh. Pinsa man eh. Nindot ni doon sa pang work.
Mabis, makaanir ako. Finish na ko ito kundi. Ano ito? One Piece balik. So good tas pinakatubangan. Pero dito maglipog. Star Wars. Fortnite marag sa Iron Man. $10,000 shit. Clear sky, 5,000. Can you do that stroke? Oh, kinsay hilig og Kingdom Hearts diha. 6,000 yen. Kani 9,000 yen. Shit. Final Fantasy 6,000 sad. Super Mario 10. Mandarake. Okay. Figma. One eight. Kani kita kung sa ganhan na ito 1.5. Sorry for this long video. Kay dako kay lugar. Mura jud warehouse. Ano unique. Kalaw ni 4.5. Bugat. Dako na chopper. 3.3 ng dako na chopper. Sa kuan ni Ichiban Kuji. Yan kay Androids. Kasi hilig og Androids diha. Next, Shonen Jump og Power Rangers. Kani gano'n nindot siya. 5,800 mahal lang. Mahal ra. I can't afford. Dali-dali lang ko niya. Okay. Gunpla high grade. Gunpla real grade. Agi kang ni. Asa man to? Pero 16 ito takwao na ni. 16,000 shit. Oh, nara nangita ko sa SD. SD Converge. Ako main collection as of the moment. It's may kwaon na to.
3.5. Tail Rider 3.5. 2,000 kan eh. Gundam Converge Limited. Unicorn 8,000. Hindi ko ano. Mahal. 2.5 kan eh. Kaon ta ni. 2.5. Kaon ta na 2.5. Unsa pa? Kaya sa ubos. Kaya nagtag-barato. Ganda mo yung 1,000. Ngayon, dukok yung ko 1,000 yen. Mahal man, mahal. Ano ito? 300. Kanila ito 300. Narrative pack. 300 yan. Ano pen? Okay. Kana plus kanin. Gundam Converge. Okay, cars. Wala kay Hot Wheels. Okay, future. Alright, so that's it. Bisaya in Japan. Out sa go. Kaya para mag-concentrate ko pili nga ni. Alright, ciao. Oh, kinsa to yung nangita. Og unicorn na musiga diha. Gundam Base Limited. Lightning mode. Pila? 10,000. Oh, gatong color clear. Nasa Zabi. Gundam Base. Sige po ni siya. Pila? 8,000. May 6,000 naman itong initial release. Ano po? RG 9,000. Metallic RG sa sabi pila 12,000. Shiams. Ano pa oh, ang mga real grade. Okay, mura to, additional. Yes, thank you for watching. Yeah, sorry it's a really long video, but if you know, I spent more than 1 hour there. So kaning video short again over 30 minutes. Anyway, morning spoils gani ha. Gundam Converge. I'll make another video unboxing this one. Yeah, update sa akong Gundam Converge collection. And kanisad akong nakuha niya. Okay guys. Bisaya in Japan. Bye-bye.